Halo guys, lagi nengok kebun mami nih. Aduh, anjing 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 anjing, anjing. Si rek mana ya? Rek mana mami? Udah rusuhan aja. Saya tuh kira-kira Sase orang keren ngalongok kebon. kebun. Heeh, Kebun mana di dia? kebun mami atuh ya di dia. Mami. Mana harus Geng oge sih. Mami. Udah ente sate henteu itu. Sase iya rek kemana? Ketur. Pokona mah sate hayu. Rek kemana? Hayu milu jeung urang. Kemana heula sing bener atuh ngobrol. Semua jeung rusuh gitu, rusuh mah berangkat ti kamari. Ih. Aya naon? Ya aing busiat. Semuanya semua mau bener.